Nešto je zborio jutros. Ko? Televizor. Šta je reka? Vidite, one... A Miro, ili zborio nešto? Ma nešto jesno, možda je to... Nemoj ovo da regulišem. Evo više od ciga na kanal. Enović. Šta kaže ovo? Talijanski ovo, na talijanski. A jes? A što ska... Samo leti, vidiš? Ha? Leti slika. Od čega je to? Od čega je to vidi? Da nije od grmljavine na časove. Nije ili na čas grmljava? Boga mi jese, pogledaj kako je napolje, samo pogledaj, namoli se da vidiš kako je. Vidiš kako je? A umiješ ti to napraviti? A umijem, evo pokušat ću sad ponovo. Da vidimo se ovim odmah. Dobro je kad zbori. A? Kad rekao dobro je, kad nije. Sino nije ni kaplje. Što? A možda je preladi. Ne znam. A znaš šta je moguće? To. Moguće da mu je ona... Da mu je gumica, da mu je bila pregrijana, pa da nije mogao da... Ne znam. Jer kad se, pazi, kad se pregrije guma, spojim se ovim, kad se guma pregrije, onda neće da zbori, znaš? Ja. To mu je guma ona mala unutra što dođe iza, znaš ona? Janski zbor je veoma majka. A ti si rekla da je pjevao sinoć kad je stao. Jes je spjevao, pjesme su bile. Eto ga. Eto lijepa slika, nekad mnoga dira više bili. Ako je ovo program, je ovo prvi? Je to prvi? Pa ne znam. Nekada na to... Jese, ovo je prvi. Nekada sad bili, evo dobro onda. A drugi što ćemo? Nekada sad. Nekad samo prvi, dosta je, a? Dosta mi je prvi izbačio, kad dođeš posle opet... Dosta na pljaču pa ne mogu životom. Što na pjacu, televizor? Ne, na pljaču da nešto uzmeno onih den, ja ovdje lijek na ovo vrijeme. Kiše, boga mi, jutros. Pušti ga neka priča. Opremljenosti rudarske jame i niza drugih razloga za 10 mjeseci. Čuješ ga? Godine plan ostvaren sa svega 30. Zato da ne muči, ja da nemam A ti si se prepala, vidio da ti nije ponovo crka. Jesu, kako nije se ja da okreću. Ću da plaćam. Vidiš da ne može. Ti mu ne bi platila i onako? Ne, tako mi Boga, ali jednako ne mogu nositi na ovu kišu, a ne mogu bez njega mi. Ne može bez njega? Ne Boga mi, ne mogu, šednim sama shvati. Radnika zabilježeni slučaj da su primjera radi... A najbolje fina sad slika. Od 115 proizvodnih radnika bila osnovna njih. To je ono bilo sinoć da ja. Ili je lampa oslabila, ili je gumica pregrijana bila pa... A da nije mnogo radio, 2 sata, 3, ništa. A da nisi sipala što pozadi slučajno, vodu ili nešto? Ma kako? A što znam? A otkud ja da ja sam na čarjeku. Ajde.